mfethu lenza umsebenzi omuhle ene ngiyabonga ukuthi uzile uye washo wathi hayi ngizabe ngilapha ngathi le ndoda iserious leya and uyindoda ematasatasa ngibonile ukuthi nase WhatsApp uthatha isikhathi uphendula imessage yami ngithi hayi ngimekele mara bengisho ukuthi uzoza vele ngoba angithi imessage wakho siqala usukubona la WhatsApp studio mfethu siyabonga umsebenzi omuhle bafethu qhubeka ngenza umsebenzi omuhle cameraman qhubeka nawe wenza umsebenzi omuhle lapho and abantu abashutayo angibathandi ngoba nasemvulweni bafocus manje kuphela ukuthi umuntu na asiyefikela bafethu ngiyabonga SP mfethu MK ngibonga umsebenzi omuhle oyenzayo uNkulunkulu abusise ju khuphukani bafethu asenze imehluko kulo mhlaba losiphila kuwo nani niyabona ukuthi idakamiso ziyenzani niyabona ukuthi abasha bayenzani yabona laba abancane bathi lezi ezincane zoqeda ipetrol nazibona zenzani sijahile bafethu ake nibalandeni bafethu mina ngu-MJ bafethu hayi ngibonga kakhulu sengibeka isandla phezu kwesinye ngithi bafethu ngiyabonga umsebenzi omkhulu le ngoma lezi bafethu zinamandla lezi and ngisazokulalela kodwa manje ngisayonitshe iya lapho kuneshop wathi ngisaya lapho yabona ne-equipment yami nayo le ngisayorasa ethwali laphaya bafethu siyabonga khipha yenzani umsebenzi omuhle bafethu ngiyabonga bafethu wena moretha kapitala fese na Tapa Nzulu FM ekhiyana SP MK uyipitsa jwalo utsamale ka mona na o tholala jalo ka DJ Lovers Lover Boy by CB onwese cha jwalo mona wa apere disutu tse tshweu banna gore ba mthathile o ka bua le motho ba re a se ngithathiwe le abora la tsema hayi khona why abase ba le twetse la bona hore ba se ba ngekele It's a one of the someone that SP MK Lurke I'm a piano artist Kamana Miluli Sansana Tunsa album Nagre MJ D General Kamana Nagara Capital Life is in the Tapa Nzulu FM Kids ever fit to get another mara I get Remujolo Remuta Messica or Nakina Monana Candy Girl yeah well somebody just a whole Candy Girl Nagarati interview piano shapat piano naya ka ibile hape se dintse child baby don't love my kepela SP ngadi me mic ke mic wa hayo nana ila ngwana ila re monga amna tata ke ya rawa bua so ya rawa bua ke save the show ulo balabala usabe balabala Baby doll aka Mama Mbo coming up I didn't like a breakfast show but fail to Capital Sunrise I'm signing out in Majitaga tuele pinagela monana mjona hey hayi muthoke boso wona SP ngintshana phela babe sebangithathile thina amadoda asikhulume ukuthi basithathile ngoba siyaswaba